July ni li cho US ram cha chon Independent Day sung loi bak mi ni se tu cho lai mi zong US ram ma tam pi khwa sa mi kan si chang ta khan Independent Day kan ti mi July 4 he abi lai mi mo to ba de kan sharing ban to na kan nei lai ye July 4th Independent Day ti mi pin leng la ya zaital nang hal chap ni thu san de mi kan ti lai cho nang hal chap mi umma July na li independent ni kro har da um thich mi ma la wa July ni li a hen amak ngai mi thil mo zaida chang mi se ti sia chon July ni li cho US ram Independent Day declare ni ase thong khat sari la som sari la kumruk a declare ni ase ma cho revolution in luat nak ding cha kan declare ni ase le hi zona hen kan thai chewa e ka han van share dinga kan se har ngai mi pakhat om ni cha kan thai ban tu ken John Adam le Thomas Jefferson he hoi kom tha tak tak an se he declaration ding cha hen batak ten rin at 20 ni zong se asana te in voi khat cho hoi kom setuk ve mi kha ra ban tu ken hon sa ve ma chu zai kin dan si ti mi te kha e ka hen van lang tar ka van du mi chu zai kin da si ki sia chun kan thai ban tu ken Thomas Jefferson cho he declaration independence a khan a big in draft atu se le kam khat le ya ani cho avoi thum nak mo US president ase chon John Adam cho avoi hi nak mo US president ase ti mi kha ta history a kan hu mi ase le anni pani he hoi kom tha to kan se le revolution zonga ral adau ti mi mo hoi kom tha to kan se seman sala zaini da hoi kom tha friendship sina kan attend na ti sia chon politics ni attend na e hoi kom tha tuk ti mi zong he zai ma cha na revolution ral tuk na ka chon hoi kom tha ti mi zong kha politics chan he event thena khan chon ra zong kha an se theu ton zai ronga ti chon a fi mi cha ne tong chang cha ka se an ni pan hi zong ha chu ban tuk chon ai tong mien se vele kan chim ban tuk en khan hoi kom tha tuk an rak se sana de in Thomas Jefferson ni khan president sinap deng cha khan John Adam kha against aban tu chang chutika Thomas Jefferson ni khan president election kha batak te in Ivan Zoom tik a khan John Adam kha atai ye chu chon thong khat zariat kuma mo kha atai ye Thomas Jefferson kha US president apathum na ka khan van chuak te mi ka kan khatika khan amak ngai mi chu US kong he kan zo tika atu liu te po jong tan hula mo chu debate ke kan hula mo mi ke se pakhat ke dia ne el an sining jong ke vai an zo lang di kan tilai cha la zai ma chana chon akaru tar mi chu a US chu debate an tu chana khan chon bia ne el an huwa chon rian an 20 than ko ti ke sa ton samhan salama ke aset thu tak men lai lo da ti ke karwat bia ne el ning ke tingai chu atu tan zonga hen US politics kan zo sia chon Elon Musk le President Trump na he anavan thua ngai chomo julhana rin an 20 ni hina batak ten ani thua than ani thut ning da jong he marang he kan zo pika khen thachet an rut lo kan tilai cho hak sia jong jima chan an lo le ke an zo an lang di e President Trump he julhan de atu tani President Ivan Tim phan zonga khan Elon Musk ka batak ten adau cho electric vehicle ko nga en mo asana te nai ngai ji kan tu chiu ve sipui tama po jong ni kan an lei le ya ken tang ban tuk te khan anavan umtar ve ki po biak te ke politics long te ke rak sikau khata khan ase e kaban chimdu mi cho hi liu chan zonga hen hoi kom tuk rak sami kha politics ronga khan ane dot na ane pe tle na kha rok chik chek e chuti chun hin ha ban hi he akum bak en mo i chon biak lo bak an an ti se le samhan sala adong na ka chon Dr. Benjamin Rush ti mi ni hen reconcile atu apiak na encourage tha jang apiak na itinan ok asalo tha ten ne kom than ok ase ti khan mo atin ha e khan hu khan reconcile an to ane khut nak vial ti kha i thai thiam ding ngai thiam ding khan mo kha ta khan reconcile kan to e chun huwa chon hin ha pat hi he tha ten hoi kom tha ne chang than mut marang ne chen mutual respect an ti mo apui kling mi upat nak le
apui jing mi hoi kop na kan an kom chan ma cho US mi people tuam bia thei mi ni chon hi July ni li he independent ni asi ti long salawin hin ha pan hi ai huat bak mi mo ma ka chon long ai chon ti lo mi mutual respect bak en kan anavan dot than mi kha an hu tika kan analom tuk ti se ma cho honor mo upat na kan pek ni ha akhat ase le hin ha pan hi tuam bi hi amak ngai mi cho da si ti sia chon thong khat zariat le kul ru a khan July ni li bak a hen hin ha pan hi he an thi ve July ni li cho kan thai ban tu ken Jefferson ni chon independent declare to na draft vil te mainly in asui tu pa sa chamo ma ka se draft asui tu constitution asui tu bak ka an se ram shui tu ve president ve an se ma cho July ni li bak an thi July ni li cho independent day ase chu independent day ni bak a jan hi president pa hi he an thi ko cho ma cho athu san tok amak tok ni se i an thi liu ta na hen amak ngai mi bia cho zeta city sia chon menung hi ka zona hen zaituk in da achi min hani the last word until adong nak bia te an chimi ba pi ti mi te kha ini hen avan lang tar e kan angai mi zong ni hen zaituk in da kan thi te ka mo bia adong nak te kan chimi he nu le pan ha zong nen sia kan ma chana phak te zong asa se gedong nak chimi te zaituk in da ba pi ti mi te ka kan van lang tar chi kan du mi cho Thomas Jefferson he thi masat Thomas Jefferson he na Philadelphia kwa athi John Adam he Massachusetts athi Nazi pakhat te long anidang an chi mi mo la July ni li bakan thi ve John Adam ne chim mi cho Jefferson kha anun ko mo ti se van chim du mi cho ral enemy ya ai chang mi kha anavan kom than te ka khan ane kom ning dan kha affect tuk e khatika khan athi lai te ase har big mi chu apoi pa Jefferson ka se chu tika ka koi pa Jefferson kha anung ko ma ti mi kha the last word a chim mi se e Jefferson zong ne athi lai ti I adong nak the last word a chim mi bi chu sai da city se chon tuni he July 4th asalomo ti mi de kha avan chim mi se July 1st cho US ram esung lo big independent day se Independent Day declare na draft asway to Jefferson sa phone. July na li baka anun na aliyam ding avan city ka khan tuni he July na li salomo tini de ka avan chimni ka ase ma cho an pathi in the last word adong nak biamo an chimni US president apathi nak la pathum nak ai an bia se ina pani an avan kom than te ka chon zaida city sia chon government kong kha an avan chai than chon an kum khuwa avan upat nak kong mo van upat leisang an ban patika kha kong na kha na van ru than chon dear legacy an legacy kong na kamo an chai than chakwa chon John Adam he philosopher bakka se kitika khen an philosophy kong na kamo batak ten khan na niam ten than nu khan an van chai than chati chon an na aliam mi se maka kha US ram mi pol ni an thi tika an van dot than ning revolution liwa hoi kom tha tuk an se chumo sana te in politic ruanga bai enemy ya ane chang le saman sela dong na ka chon antar lai sanga chon hoi kom tha to ka ane chang tha ne khate ka hoi kom tha dir hun tin khan an min na avan liam khat July 4 avan an chi ve phone jutika ma he asa so asala US ram za hen confident mo ai tong sul mi kan tilai mo ai tong sul mi ko na tan athu san to mi thil pakhat ase US ni ma he phil kho lo ok ding mi mo remarkable ti mi an memory second tilai American memory an ti la mo American memory acham peng mi an owner bak mi ni ase chi ni hen John Adam le Thomas Jefferson he an phil kho lo ti mi te jong khamo an thi ning dan te jong he amak tok ti mi te ka hi ni theng mang te jong hi president pan na he an na liam ti mi te kha tutana hen July 4th epe paren American rama thangni Americana khosani US alai mi tampi jong kan cha khan chute jong cho ama la ni la chan te amo thei ok tha tin tutana ka hen eji so en sharing kan ban to du na se ma July ni li John le Thomas matiti anazi temin khata tikla te man thimi che khro har ngai ste se
mai kharu har ngai thil se ma cha za pi ni kan thelo kho men chuma lung kruat le lung jong khi thala se zaitin dak pathian ni khen chu tingel chel chon ai va dong khang ding khen kan thilai cha president bak asava ve mi mo si khati ni khat lawa an thi long sa lo in independent day ni july na li theng nang te an thi mi he amak ngai mi thil se amak chu kruat ronga chon american ni hen vai memory pakhat bantuk en mo an thi ni he an sung la yan upat bak mi kha se ma cha cha tampi ni kan thelo kho men mo tampi ni july ni jo holiday si kan hai ti le fire rock kan hai jok le kan hai post so men ko jo ka thil a themi ni chun an ti lam ka lung an thi de ken dom la le mo ke an phil khom la lo da an phil khom la lo se si ra ka ngai tu nan di la chunga kan lom kan tok than ten hala bye se bye mai le ya dang zong kan ro than ten halai thank you